İngilizce aşobasın hürmetli cemaat, bizni millette kulturada ulu жетişimliге жеткен kızlarımız, yaşlarımız bardılar. Bugün mallay sıylı konaklarını çakırganbız studiyaga. Allah budaylanı Süheylbla, Temirjallanı Emiliyen adıla. Hoş geligiz. Pek sağ bolunuz kelgenigizge. Har kim sorgan etilli. Süheylni tukumu Bagdadi nektidi. Endi bugünlükte budayladan. Ne bula baylamlıdı ol, nek avuşturgansa tukumunu Bagdadi dep nege aytılıydı. Endi anын үстүнөн менге да көп суроолла. Ол калай болгон? Бизни ата-бабаларыбыз мындан кеткен деле Кавказдан, именно Бахсандан кеткен деле Сирияга. Ол 1905-жылларда, о андан бир кесек алгаракыларда кеткен деле. Карачайла мухажирге кеткен заманда. Sonra Budayladan bir tala bir үй кеткен деле ары. Ол заманда Сирия Түрк империяны bir бөлүмү болгонду. Осман империяны бөлүмү болгонду. Türkle bu tukum bizge jarашмайт деп кесерче биринчи богдай эткен деле тукумубузду. Sonra Türk империя чачылып Сирия краллыгын кайтарганда ана да бир кере алыштырып тукумубузду аравизировать этип Багдадиге көчүргөн деле. Будай деп мен энди кесими эски тукумун кайтарамы деп анымла чыгарамы. Endi tukum Budayladan. Kesim Budayladanmı, anam da Atabile'den taptaza Karaçay Mılkan. Seni atan belgili adam Karaçay'da. Budaylanı Muhammed. Anı sününde bir haparayıp zatta kaydadı. Ne bula küreşet? Endi atam 35 yıldan artık imенно Karaçay'ını tarihi bula küreşip durgandı. Karaçay'ını kerti tarihin harnesin жазып алайт. Барында жараштырып эткени тип. Саатта саулугу аман болуп, үйдө кесиче күрөшөт саатта. Республикада да мында Карачай шаарында жашайт. Allah'a şükür. Allah sağlık versin engeden. Endi sorum jırlarında bile biz repertuarın köbüsüne ata jurtga süymeklikti. Tarihini sünnünde köp jırlaysa, avazın külgön oynagan jırlarını süymeyse men anlaganga körü. Endi anı sünnünde birayt bu tarih bla baylamlı ol atаңнан mı keledi? Oğuse ata jurtuңu kerti kölüň balaymy süýese? Ol kiçelikten beri başlangandı mende. Barıgızda bile bolmaz anda Karaçayla bu saatte men teňle Karaçayça söyleşe bilmeydiler. Men de alay bolup kalama dep korkup men atam Karaçayça söyleşip kamanda söyleşmeyen zamanda jettirgen de tüçeni birbirleri koymayın Nazmula azbar ettirip Nazmula'nın zatını alay üretkendi. Sonra hamanda Karaçay dep turgallayna men kesim anda tuğanma. Karaçay ne boğanda bilmeyeyim. İçimden bulay neme boğandı. Karaçayga barayım, köreyim, kalayda jaşayla dep. Süymeklik çıkan menge mandan o zattan kiçelikten beri atam. Birinci kaçan kelgenin sen? Birinci 90-cı yılda kelgenme beri. 90-cı yılda kelip mında 3 yıl turganbız. Karaçay şaharını 4-cü şkolasında okup ketkenme. Sonra hızına kaytkanma. Ağır ketkenden sonra 98 yılda beri kaytıp andan beri mında turamam zaten. Ablay tengleştirip karasan Siriya bla bizni respublikanı begirek kaysın jaratkaning ol birinci kere kelip ızına kaytkan zamanda. Endi alay aytsan kıyınıraq boladı. Men sağ jaşagyň kayım gitçeligini Siriyada öttürgönse. Gitçeligim enda kalgandı. Kalay. Seni eki ata jurtuň barterge bolupdu. Eki ata jurtu bolgança. Alay bolsa da kalayın begirek jaratas. Endi bilemiz kalay bolady ol. Adamın bir jüregi bolady. Jürekini iki böle almaydı. Anda da mında da har ençin emen bardı. Eskertmelerim bardı. Gitçe zamanında alayım esim bek düşüreme. Teňlerim, kaydam okugan şkolum, atam, anam sattı andadı. Egeçlerim andalla. Anda kalgan. Anda kalganla. Bitti bardan dalla. Aberi kelgenden sonra bayda mında da ürendim, mında da teňlerim bardı. Kıyınrak boldy saylagan. Eki jen ortasında. Alay bolsa da kesini ana tiliňi süýese, anaňy tilitde ol. Anı üçün bolur, Allah bir jiriň bolganda, mapsatlay seni ata jurtubuzun üstünden jiriňe tınglayık. Aňa tınglagyň üçin Emiliyan'da bardı Öktem Karaçay degen jiri. Sena kalay başlagansa jırlap Emiliyan'a?
Jıрлап, школ zamanlardan da başlagan edim. O küreşüyle bosala şkolda en birinci men çap barıp, harzatını hazırlap etüçen edim. Teatr monologlarda da küreşüçen edim. Orusça aytkanda organizatorlıyla bola. Bek süye edim. Alaya üyde cuğuklarımız zat bu sene tüzüştüldü, gerektirildi. Biz de layta Karacay'da jırlarga gerektirildi. Sonra ma Sükelge tübegenden sonra menge bir kesek öktemlik verdi. Bu zatla köreşeyik, birge haydam jırla jazayık. İgidi. Anı sünnem saatte sonra söyleşmeyik de ençi söyleşiriz. Mapsat da vakeligiz jırlargızga bir tınlayık. Senge yalan adamlığını tas etme, yurdunu süyeyesin, halkına bir iş getirme. Davulu yesenge yalan imanını say etme, nar doluğu senesin, tut suyunu tefletme. Davulu yesenge yalan imanını say etme, nar doluğu senesin, tut suyunu tefletme. Ava neyesin, ana dilini unutma. Araç yaylıma değilsin, arça adetini kurutma. Girdi alan senesin, ah kullanısın kör. Adetli alan etsin, caş dölüne ülgüde. Girdi alan senesin, ah kullanısın kör. Adetli alan etsin, caş dölüne ülgüde. Dünya malga başlatma, davulada yüzgenesin, arcurtuna taş atma. Ciğeri tekte kalsan da, kirsiz kanlı sen buzma. Cedi ata sana bil, çuğuluge atışma. Ciğeri tekte kalsan da, kirsiz kanlı sen buzma. Cedi ata sana bil, çuğuluge atışma. Allah'ını kulusa adam canını sen alma. Araçça yalan etsin, murdarat sen kalma. Müslüman mı değilsin, cahilliğini caklama. Karşanı tuduğu bu şartlarını unutma. Müslüman mı değilsin, cahilliğini caklama. Karşanı tuduğu bu şartlarını unutma. Allah'ın desin ey yalan, adamlığını tas etme. Yurdunu süyeyesin, halkına bir iş getirme. Davulu yesen ey yalan, imanını say etme. Nar doluğu senesin, tut suyunu tefletme. Davulu yesen ey yalan, imanını say etme. Nar doluğu senesin, tut suyunu tefletme. Endi mol soruğa qaytayım. Ekigiz bir-biringizge qalay tübegenegiz? Ma 12 yıl birgesiz. Alamat eki balachığız da bardı. Qalay tübegenigizini aytalıqmız? Tübegeni biz ol 90
7-ci da 2007-ci жылda болгон да. 2007-ci жыл. 9 майда концерт болот да. Кесимде баргым келмегендейне коймай мен иштешлеймин да культурада. Ой барга керексе, неме керекпиз деп. Мен анда чыгама, жырлайма, жырлагандан sonra bir kesek bay karasam bir жандан айру кызчык келе турганды. Сорган байда бай кайданса байда бай сорганды. Анла Aha, Emiliana kesi kelip katına sorgan Кесек анда metti. köple бар эле. Алай таанышканбыз 9 Göremse жазууну катыбла кетип калга башлап туруң берме калсаң Кесим байрамга. Кесим ол заманда ызна Сирияга кайтайым деп ол көлүн алып турайм. Аттан Emiliana'nı көргөңдө калып Аллахтын кетти. жазалай болгон. Аллах ашкыралага. Калдым да кеттим. Эги болгон көрейим. Биринчи керем көргөнүң сүкерни. Birinci kere Ogay Arıderçin konser boladı Karaçayevski'de площадьта. И аны була алайда кызчыкла ой бирери жырлайды, түрклүдү деп кеслери да алай сагыш этип. Бу жашны автографын алмай коярга болук түлдү деп алай кесибизче арабызда сагыш этебиз да. Sonra мага 9 майга барганыкта жырлай турганын көргөнүмдө биринчи мен алайым деп сагыш этип келип катынам, алам автографында. Ялайда ошага келип номерлен алдык бирибизден. Малай бла. Endi orusla soru, çanlalı sorunu, blay bir-birinizni көргөлө аңлаган мегиз бу мен жазуум деп. Огосе о сатта сагышыгыз жок ме? Биринчи былай таанышуу болгонду сүйлөштүк да. Мен кетер акылдыйм Сирияга. Кетерге биз бир кесек созулуп, bir айга, 2 айга. Sonra ол 2 айдын ичинде биз сүйлөшөдө турганбыз да. Аны кесим аттан аңлаганмы? Мында калга керекти. Анда барым барсам да кесим сүйгенче болупту элем. Харне да түрленген анда ол мен бери келгенде бери. Endi saatda артыкта каза болот. Аны була мында кесим атам хаманда да айтучан иде. Өлөнсең да карачай болмаса алма, анда ол араб каршыланы алма. Биз арабта тууган эсек да кесибиздин каныбызды тас этмейик деп. Аны була мен мында калып кеткенмин. Ama art közüde Instagram bolsun, internet, kaydan WhatsApp boğanda sizni ekigizni ol klipigiz. Adamlar bek suyup karaydılar. Ol jırın üstünden de bir aytığız kapar. Kalay tuğan edi ol jır. Blay esigizge, blay olturup durğalay, kesigizçe jırlapın başlagan egiz. Oğuz sağış etti, boğay blay jazayık dep metken egiz. Ол жырны биринчи мен былай болдугун да билмейм. Бир 2 тизгинин жазганым куру. Жазып Instagramга салайык дедик да. Салдык и бара барган заманда энтте калган этерме деп алай салган эм. Арттан har kim жазады. Көргенен birinci makamı da bulma Макамда алай. былай кесимче эткеним. Blay bek hazır bulma alay. Ne kigizni blay bir kesekçikni көрүп турган эки. 2 тизгинчеги бар. Ал 2 куплет припев дерече. И Instagramга салдым. Андан sonra 2-3 күндө жазып башлаганла толугу немеси жокму зат деп алай айтып. И алай болгондон sonra жеңил этергездедик. Биз аны эттик. Аллахка шүкүр. Sen kesin makamda жазаса да сүкөл. Мен кесим студиям бар, кесим эткен жырларда барлар, аранжировкаларын башкаларда да эттереме. Атак 90% жырларны барында кесим жазамын. Emilia'nın sabiler gitçe bolup, ol köp zamanda taба болмаз. Алай болса да bu кубанчлыга бирге жүрүйсүз. Ну, saat uzak ketmeyik de keligiz ol jırgızga bir karayık birinci. Yüreğimi sen algansa, ınçlığımı ne buzgansa, ayda durasa arıyorum beni. Sensiz de yaşayamayla, ben seni unutamayla, dileymesin bir aşk yüreğimi.
bulsan da ayrı, seni alıyla varlıkma. Sensiz beni ömürge cazı. Uzak olmazma men senden, gitmeysen beni esimden. Sensiz yaşarga çok tutarım. Uzak olmazma men senden, gitmeysen beni esimden. Sensiz yaşarga çok tutarım. Arap seni doyalmayma, gözlerini unutalmayma. Dileğime nasip et sen beni. Arap seni doyalmayma, gözlerini unutalmayma. Dileğime nasip et sen beni. Sühel, seni repertuarında bileme jırla ata jurtun üstünden, ananın üstünden, tarihimizin üstünden. No alay bolsa da süymekliknin üstünde de bek köp jırın bardı. Ol da Alsaf'ta baradı. Emiliyanan da bardı. Bek alamat jırı Arabız dep. Men ol jırını eşitkeme dep tur ama sen de jırını atı Yüreğimi yüreğimi jarıtasa. jarıtasa. Mal jırla kalay tuğan elden üstünden de bir aytası. Endi mende jırlak alay tuğalı. Men kesim köp olturamada studiyada. Olturup birinci oynay kelip makamcık çıksa, birer makam çıkalı jengilde anı jazdırıp, anga sözle kuraştırıp alay teme. Bırızga barda birden tumay jırla. Sözünde kesinlik burası. Sözde makamı da barsında kesim cezamı. Alamat. Ol Arabız degen jırını Emiliyan amen kaydı seçtkençem bolama. Arabız деген жырны tamam gideceğiz zaman çıkımda. Ente o sakatta kaset ala бар edile sizde ise. Alaga tınlay keleme de sonra gitara bula bir jaş oynagan etedi, ol jırını jırlagan etedi. Esimde kalıp ketedi. Bari jırga bir kara dep. Kim jırlaganın bilmeydim. Sonra mazaman ketkenden sonra men bunga jırlayma ol jırны. Ol jırны tergezleyme desek, авторын zатын таба алмай қалабыз. Sonra eteyik de köreyik, табарға да болырбыз, жырласақ десек, етебіз, hazırlayбыз, жырлаймы. Sonra bir kesек zamandan eşteme хапар, Хасан Хубиевны жырыт деп. Енді аңа беге ұлы сау бол, мал жырчыме бегеру жырды, сүйіп жырлайма, қайдам адамала жарата болырла деп көрме келеді. Kelik ol jırlaga da karayık da birinci sonra uşağımızını andan arı bardırırız.
Oşaydıla gözlerin Sümeklik otlu candıradı Seni arıyor sözlerin Yüreğimi carıtasa Yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa Arıvulumla caman Yüreğimi carıtasa Yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa Arıvulumla caman Ispas etimi kardarga Sen yetip etken jollaga Oğurluk gelsin ana ataga Seni tapkan bu dünyaga Yüreğimi carıtasa Yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa Arıvulumla caman Yüreğimi carıtasa Yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa Arıvulumla caman Dünyada emal kılıkla bari seni üstünde Davluna mıslı sıfatları bari seni halinde Yüreğimi carıtasa yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa arıvulumla caman Yüreğimi carıtasa yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa arıvulumla caman Yüreğimi carıtasa yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa arıvulumla caman Yüreğimi carıtasa yaşlatasa sen kaman Gözlerimi kamatasa arıvulumla caman Эмилияна Сүхел, ма bu жыр творчествоны тышында, үйүнү тышында не былай күрөшөргө сүйөсү? Мен саатта курсланып өтө турама, косметолог, визажист, ичелигимден бек жаратып турайм, ол ишпа күрөшөргө, Аллах айтса, кесимче былай салонду ачып, алай затпа күрөшөргө излейм. Эмилиянаны муратларын аңладык мындан ары, визажист болгу излейди. Сена Сүхел муратларын калайт мындан ары? Тамынан ары енді не болдукту? Музыкага берилген эсем энди музыкада калдыкмы? Жыр жаза, көп жырланы, той жырлайт эбиз, кайдам студиям бар. Ол музыка чотла барам сатта. Сизни жаңы альбомуңуз чыгады, көп турмайын, ол качан чыгарыкты, нени сүннөндү? Аллах айтса, бу кыска заман ичинде деп турабыз альбом чыгарга. Ол той бла байламны альбом болукту. Ичинде патриот жырларда болукла, миллеттин үстүнөн алай болсага, барыда тойнул адети бла, неси бла. Бу адам үйленген саатта. Сиз билген чап саатта жырчылар көбүсү кубанчларны тойларда бардырабыз, неметебиз. Керексиз болмаган жырларын жырламагалайна. Адети бла ол жийин келген заманда калла жыр жырланады. Кеткен заманда, келин чыгарган заманда жаңы жырлар. Ол эскелени кайтарып турмагалай кесибизче биз жаңы этип чыгара турабыз. Бу качан чыгарыкты, качан саклайбыз? Аллах айтса, бу бир айдын ичинде деп турабыз биз. Бек саклайбыз, Аллах айтса. Аллах эткен муратларың берсин. Сау болуңуз келгениңизге, капар айтканыңызга, бегерүү жырларыңызга да карадык. Мындан арда улуу жетишимле тежейбиз бу жыр творчествоңузда да, үйүңүздө, үйдөгүңүздө да, сабилериңизден кубанып, көп жылларны жашагыз. Бизни сахнада былай үйдөгү болуп жырлаганлар бек аздыла. Ызыкалым болсун. Сау болуңуз. Урметтүү жамаат, сизге айтырым.
Allah tariximizden, tilimizden, dinimizden, kulturabızdan, jırыбызdan, tepsebizden ayırmasın. Kuru da kuvançla da tübeyik. Sağ kalığız, esen görüşeyik.